Ka kerteng chong kibrio kibala do no ya kaching im ha kaching jia ka bas ngausi kata ka artering mantau panai yayong arjab san ha kaching sha penyap ha ki le no laskar I Taiba ha Pahalgam ha Jammu and Kashmir ha ka ba arpun riungut kimen sem kila do ha ka ne kaching jia bat donru kibala im na ka ne kaching jia ka bas ngausi ka kerteng chong kibrio kibala do ya kaching im ha ka ne kaching jia ka long bitan Adhikari na West Bengal, Samir Guha na West Bengal, Manish Ranjan na West Bengal, Sushil Nathaniel na Madhya Pradesh, Seth Adil Hussein Shah na Jammu and Kashmir, Hemant Suhas Joshi na Maharashtra, Lieutenant Vinay Narwal na Haryana, Atul Shrikant Mone na Maharashtra, Niraj Odwani na Rajasthan, Sudip Nupane na Nepal, Shubham Dwivedi na Uttar Pradesh, Prashant Kumar Satpathy na Odisha, N. Ramachandran na Kerala, Sanjay Lakshman Lele na Maharashtra, Dinesh Agarwal na Chhattisgarh, Dilip Disle na Maharashtra, J.S. Chandramouli na Andhra Pradesh, Somiseti Madhu Sanan Rao na Karnataka, Santosh Jagdale na Maharashtra, Bharat Bhushan na Karnataka, Sumit Parmar na Gujarat, Yatish Parmar na Gujarat, Tagi Haliang na Arunachal Pradesh, Shailesh Kalathia na Gujarat, Manjunath Rao na Karnataka, Batu Kaustubh Ganbote na Maharashtra. Kini kilong ki arpun riungut ki mensiem ki balado haka jingjia ka basngausi kata haka arterik mentau banai yayong arjaursan haka ba kile no laskar I Taiba kila pendo ya arpun riungut ki mensiem brio.